guys, kita unboxing lagi guys. Ini baju muslim nih kayaknya guys, punya anak-anak nih guys. Mudah-mudahan bagus ini. Oh, ini keren nih, dari penampakannya keren nih guys nih. Ada besi-besinya ini besi bling-bling. Mana dia? Ah, ini dia guys nih. Oh. Apaan lo tuh? Oh, punya anak perempuan guys. Iya. Muat deh, muat. Bagus nih guys. Oh, bukan besi, keren besi nih. Panjang, dia besar. Oh, cantik kayaknya. Ya, lembut. Keren ya, lo? Hah? Pasti keren ya. Mantap barangnya.